Danes so v Pragi besede postale meso, oziroma v avtomobilskem jeziku maketa je postala avto. Lansko leto je namreč Škoda predstavila svojo obsežno paleto prihajajočih električnih modelov. Tedaj smo si na Češkem ogledali 6 skulptur oziroma obrisov, ki so govorili o tem velikem načrtu. No in zdaj je prvi izmed teh 6 modelov dobil svojo končno obliko. Spoznajte model Elroq. Še preden pa izvemo, kaj Elroq prinaša, pa predlagam, da všečkate ta video in se naročite na naš YouTube kanal, da ne boste zamudili naslednjih zanimivih predstavitev. Elroq je kompaktni SUV oziroma poenostavljeno rečeno električni karoq. In ta dimenzijska umestitev pomeni, da gre za enega najpomembnejših avtomobilskih segmentov v Evropi. Why Elroq? It stands for the electric karoq, and we are really entering the electric alternative to our karoq. So this is something which is the highest volume expectation from our portfolio. Obenem pa gre za drugi Škodin SUV z električnim pogonom, za modelom Enyaq. Katere bodo torej glavne izboljšave, ko primerjamo ta dva modela? This car is equipped with our latest HMI system, which is improving the usability during driving, and this helps a lot that you are less distracted during driving. This is one thing. The other thing is for sure with the shorter overhangs of these cars and the reduced length of the car, you have the possibility to adopt the chassis in a much more sportive way. So this will also be a difference to the Enyaq. Some things are brand new here in the Elroq, but nevertheless, the Elroq also stands on the so-called MEB platform, and all cars, also the Enyaq, is standing on the MEB cars platform, will get the same technologies time by time. Danes ob robu svetovne premiere lahko ta avto predvsem opazujemo. No in kaj je tisto, kar je takoj pritegnilo našo pozornost? To je seveda nov oblikovalski jezik znamke. Imenuje se Modern Solid. Kaj to pravzaprav pomeni? It's just modern and it's robust for the daily jungle in the streets. Therefore, we also calling just a solid. For the first time, we are implementing the Škoda lettering instead of the standard Škoda logo. We are presenting the so-called tech deck face, which is the black face instead of the standard grille. And of course, we are again implementing a 4i design to all our new coming electric vehicles. And the Elroq is the first one. Nov oblikovni jezik pa se seveda odraža tudi v notranjosti vozila, ki prinaša nekaj povsem novih oblikovnih rešitev za znamko Škoda. In seveda, kaj še nepogrešljivo za to znamko? To je seveda nabor Simply Clever rešitev. Ena izmed zanimivih, novih, preprostih in pametnih rešitev se nahaja tudi v prtljažniku, kamor bomo lahko odslej polnilni kabel pospravljali kar v mrežo neposredno pod polico. No, z zanimanjem bomo počakali na test, da preverimo, kako se takšna inovativna rešitev obnese pri vsakodnevni uporabi. Notranjost vozila pa je v veliki meri tudi reciklirana. Tako so številne komponente izdelane iz starih plastenk, starega tekstila ali pa starih ribiških mrež. In pokažem vam še eno zanimivo varianto. V različici opreme Loč ima ta avto zelo zanimive kontrastne barvne poudarke, na primer takšne oranžne varnostne pasove. Kaj pa tehnične značilnosti? Elroq, ki je osnovan na skupni koncernski električni platformi, ne bo namenjen le vožnji v urbanih središčih, pač pa tudi avanturam izven asfaltnih cest. Na voljo bo tudi z 2 elektromotorjema oziroma električnim 4-kolesnim pogonom, uradni doseg z večjo baterijo pa znaša celo prek 560 km. Sicer pa bodo kupci tega avtomobila lahko izbirali med 4 različnimi verzijami pogonov. Kaj pa polnjenje?
Baterijo Elroka bomo lahko medtem z izmeničnim tokom polnili s standardnimi 11 kW. Z enosmernim tokom pa bomo lahko z največjo močjo 175 kW baterijo od 10 do 80% napolnili v 28 minutah. Proizvodnja modela Elrok se bo pričela leta 2025. No, ampak to bo torej le eden izmed prihajajočih kar 6 električnih modelov Škode, ki jih bo ta znamka predstavila v naslednjih 2 letih. In če tako kot mi pogosto tarnate nad višjimi cenami električnih avtomobilov v primerjavi s klasičnimi, imajo tokrat pri Škodi za vas zanimivo primerjavo. It's definitely not low-cost car, but we are trying to push the price lower than the NER because we know that in that segment is really hard fight for the customers. And what is our main purpose? To position the car on the same level as a Karoq. It's an electric alternative to Karoq. So it means if the customers has the same money on the pocket, they can also buy the electric alternative. So if you will equip the same Karoq as same with the Elroq, you should have the same amount of money for it, so the same price tag. If I'm not comparing the engine, so it's just electric, it's IC, but you're expecting the climate control, the electric seat and everything on that same level, that was the target to be on the same level. 70% električnih avtomobilov v svoji proizvodnji naj bi Čehi dosegli tudi po zaslugi še nekoliko cenejšega električnega avtomobila. Šlo bo za manjšega križanca, ki bo na voljo za manj kot 25 000 evrov. Tudi ta Škodin novinec že ima izbrano ime. Če se bo slučajno imenoval Fabik, pa vam razkrijemo v našem prispevku z uradne razgrnitve Škodinih načrtov. Naj bo ta vaš naslednji klik.